Right. Siyathokoza siyabingelela kuzo zonke izizwe zabalaleli nababukeli. Ngeke ngithi mangabe uthole lokhu noma lemiyalezo usuke sokulungele ukuthi ungene kwelinye izinga la kamoya. Sikhuluma namhlanje indaba ebalekile njengazo zonke esivamile ukuthi sizikhuluma. Sikhuluma indaba yokubusa. Sikhuluma indaba yokubusa ebumnyameni. Umuntu wakamoya ngabe idlozi ngabe isithunywa. Isikhathi esiningi uyaye acabange ukuthi ukuba nesiphiwo ku-based kwiside elilodwa. Ekutheni ke unokukhanya onako, kanti ke ukukhanya kuhlukaniseka kabili. Ukukhanya kukodwa kusho ukuthi usulolongiwe kusukela uzalwa waze wakhula ukuthi usungakwazi uku-absorber okanye phecelezi ukwamukela ulwazi lakamoya njengoba ubuwena ophelele umoya hayi inyama. Manje ke ukuqondisisa lezi zinto ukwazi ukuthi you are a light child as you are a child of darkness. Manje ke kuyini ukubusa ebumnyameni? Kuyini ukuba namandla obumnyama nokuthi lamandla owasebenzisa kanjani? Angese sikufihle ukuthi kulomhlaba esiphila kuwona kunabantu abenza izinto eziwumnyoka noma izinto ezesabekayo. Sibabukela abantu bese siyabaweya ukuthi awu noma kungathiwani angisoze ngayenza into enje. Kodwa ekufanele ukwazi ukuthi nawe mase kuthiwa uyathanda izinto ezimbi ungazenza, kepha ngoba you were conditioned ukuthi ukwazi ukurecognize ama-patterns ento embi ebese uyaqhela kuyona, kodwa kusho lokho ukuthi awunawo amandla ukuthi ungakwenza lokho. Angena lapho ke amandla obumnyama ukuthi asetshenziswa kanjani nokuthi amandla obumnyama iyini lento. Mangabe unomoya noma unesiphiwo sabantu bakamoya, azi ukuthi unawo amandla obumnyama futhi unawo amandla okukhanya. Isikhathi esiningi lawa obumnyama ayacindezeleka bese ephuma kabuhlungu eseyingozi lapho khona kusuke kuyiwona kubusayo ngoba usuwaziba isikhathi eside ayinamandla obumnyama. Amandla obumnyama ilento yokuthi nawe ungakwazi ukuthakatha as much as bekuthakatha. Nawe ungakwazi ukubulala as much as bezama ukubulala. Nawe ungakwazi ukutshela umuntu indaba zakhe emehlweni ukuthi nje uma ukuthi fanele umphoxe. Ungakwazi ukwenza yonke into enziwa abantu abangenawo nembeza, yet you choose not to. So how do you use lamandla lawa ovela usunawo? Lamandla uyawaphendula uwasebenzise ngendlela eyokusiza noma indlela yokuvileka. For an example, kunezinto eziyaye zibe imfundiso zokuganga eziyaye zenziwa abantu ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi mhlawumbe uma ngabe ufuna ukushaya umuntu ngento eyikhubalo uthatha lokhu uthathe lokhu uthatha lokhu. Wena-ke lawo mandla noma leyo information uyayithatha leyo information uba usuyiphendula. Lawo mandla obumnyama wasebenzisa for the betterment of, kusho ukuthi usebenzisa amandla obumnyama ukwenza into okukhanya, ngoba uyakwazi ukuthi uthathe leya information nanga umuntu udinga usizo la kuwena uthakathiwe lo muntu and usumgezile ukuze ukwazi ukuthi lo muntu avikeleke ukuthi into enjengale ingaphindi imenzele. Usuwenzani? Usuyathatha ulwazi osulufundile lokuganga usuyacupha ukuthi lo muntu lo ozogangela kuyena yonke into eyenzeka kuyena iphinde kulo bezama ukuganga.
amandla obumnyama asuke sesebenza labo kodwa wasebenzisa ngendlela yokukhanya, right? Kube khona isimo whereby kunabantu abangakwazi ukuthi bazimele abaxhaphazekayo ngoba lemhlabeni akhona maningi futhi amabhuli iqhwaga uthola ukuthi baxhaphaza umuntu ongakwazi ukuthi azilwele. Uyibuke wena lento ebese kushaya enhliziyweni nasengqondweni ebese uvuka umbhejazana. Uma uvuka umbhejazana usulelwa lo muntu, ulwela lo muntu lo ongakwazi ukuyilwela ngoba kakade umuntu kamoya, ummeli wabantu uthanda ungathandi. Usuyokhipha amagama abuhlungu ngomlomo wakho ahlabayo. Amandla obumnyama nalawa asuke esebenza, kodwa asuke esebenza ngendlela enhle. Kusho ukuthi usebenzisa lamandla ukwenzani? Ukuvikela othile oxhaphazekayo. Kuyenzeka ngesinye isikhathi uthola ukuthi uyazihambela mhlawumbe uphethe isivikeli phecelezi mhlawumbe inganono or isibhamu. Uhambela amachozi akho then mahlayeni uvela uvukelwa abantu abathile. Ubunayo usho ukuthi unayo option ukuthi ubaleke kodwa ukhethe ukuthi no, angibaleki, vele ngiphethe isibhamu ngiyaqeda ngabo labantu. Ususebenzisani lapho? Ususebenzisa amandla obumnyama kodwa wasebenziselani? Ukuthi uvikele. So amandla obumnyama ke into enjalo. So umuntu kamoya amandla wonke akhona emhlabeni fanele afunde ukuthi awasebenzise ngendlela angawazibi ukuthi wena uzitshela ukuthi ngaso sonke isikhathi uzoba ingelozi wenze okuhle. Akusho ukuthi mangabe usebenzisa your negative impulses usuke wenza ubuwena ngoba at the end of the day wonke lamandla you were given to use in all forms. Amandla obumnyama asetshenziswa kanjalo ke ukuthi uyakwazi ukuthi uvikele ngawo. Singakhohlwa asikho isiwasho esilaphayo, imithi elaphayo, imithi yesintu. Le mithi lena ungayithenga, le mithi eyenza obubi kodwa uyiphendule le mithi yenza obubi, kube khona okuhle okuqhamuka ngako ukuthi kube khona umntwana othile ovikelekayo kulobubi by using imithi embi. Kusho ukuthi wenza lapho you are fighting fire with fire, right? Amandla ke obumnyama labo angikhathali noma ngabe unesithunya, uyakhuleka, siyabonga. Vele mungabe unjalo umuntu wengelozi, kodwa izwa mangitshela ukuthi ngelinye ilanga siyofika isikhathi la uvivinywa khona ukuthi kungabe na lamandla akhona owazibile obumnyama uzowasebenzisa yini. Mawuhluleka kuwasebenzisa aphenduka izeleze, aphenduke isitha kuwena, azobe sezenzela wena into, azobe sezenzela yona into noma azisebenze wona lawo mandla lawo. Uzothi usuyabona usuwonile, usunamacala, ungene emacaleni ngobani na bese isizenzela lento awusakwazi ukuyicontrola. Usuyizibe kakhulu because you were trying to be so good. Uzama ukuthi ube muhle kuze kweqe kanti awusoze oba yilonto. You are a child of the divine. You are in between, but you choose the light of God. You choose to be good because you are conditioned. And vele phela mangabe ungumuntu okhetha ukwenza izinto zokukhanya nobuhle, uyaye uzizwe ufila good ukuthi hayi ngisondele enkosini. Okuyinto enhle leyo kodwa singakhohlisani, fanele sifundisane. Le mfundiso enginitshela yona noma lezi imfundiso engisuke ngizenza, it is called esoteric. Kusho ukuthi imfihlo lezi. So wena ungathi ke masubukile lama video lawo ebese uyagijima uyoxoxa ngalento, cha, isuke ithole wena mnikazi wayo ukuthi uyithathe uyigcine njengomuntu akamoya onesiphiwo. Isiphiwo sakho noma ubizo lakho noma imimoya lena onayo, imimoya lena oyisebenzisa to maneuver ama cycles emfundiso zokuthi wawuzokwenzana emhlabeni, njengoba ulethwe emhlabeni yini ozoyenza nokuthi futhi yipi indima oyidlalayo kulomhlaba. Ngoba kuyafuneka ukuthi umuntu akamoya, Nkosi yami, umuntu wamathongo, umuntu wedlozi, abe umuntu ozikhathazayo
aphinde abe umuntu oxhumene nereality nendalo yaNkulunkulu nendalo yenkosi yami yakamoya, ngoba kakade siyimoya. Inyama, it's a borrowed vehicle, so you must understand ukuthi i-essence or the core essence of yourself is spirit. That is why we are called spiritual children. And your spirit, it's a first door of opening to understand i-reality noma ukucabanga kwaNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu ucabanga kanjani nokuthi izinto zakhe uzenza kanjani, ngoba ufanele uqondisise i-nature yaNkulunkulu. Ukuze ukwazi ukwenza lokho kufanele uzazi deep inside your core ukuthi ungubani, and that goes without saying ukuthi uzazi kwakho ukwazi ama-full dynamics emimoya nobuwena, of which here you have both polarities of everything. Unokukhanya nobumnyama, kunenjabulo kunokukhala, kunesisuko kunesiphetho. Wonke lawo ma-polarities uyawasebenzisa, and isikhathi nesikhathi you must understand ukuthi umuntu wakamoya uhleli uzofa, not literally, but kunezinto ezokushaya ushone complete, iqede ngawe ebese uphinde uqala phansi. Njengenyoka ibuza isikhumba esidala ngoba ngeke isakwazi ukuthi i-accommodate lesikhumba ngoba iyakhula iba yinde, so iyasisusa leso sikhumba ebese-ke kuba khona esisha. Nawe-ke mntu wakamoya-ke indlela yakhe lapho-ke, you'll always die. You die every now and then and come back. Every now and then everything is changing. Uzwe indlebe zithi nti, isuke sishintsha isignal isithi-ke manje ziyashift izinto, sezigaya ngomunye umhlathi-ke manje, because change, ushintsho luyinto eyohleli yenzeka. Understand isimo sakho njengomntwana moya, know thyself, zazi ukuthi ubani, amandla obumnyama.